Iawo, Cadochi Kock, cu Deporte. Dapat uma decisão difícil pero valente e correto, segundo Michel Platini. O presidente da UEFA dapat contra para Blatter by término mais. E para o futebol mundial, Blatter ahasi bom de retirar. E a Boxeo organizar seminário para referir de boxeo e invitar Ray Silva, da Amateur International Boxing Association, para explicar o caminho ng guting de boxeo amateur. Make the seminar. I present slides and I try to encourage questions to customize it to the need of the area. And yes, they asked a lot of good questions, and so we personalize the seminar. A lot of new rules in amateur boxing? Not the rule change that happened in February didn't have that many rule changes. Maybe 2 or 3 that affect the work of the referees and judges. But right now, not too many rule changes, just minor. You had some difficult answers for the questions that came forward? No, because one of the things about these seminars is that I'm used to giving seminars, and most of the questions I've already heard them many times, so I was prepared for the questions. I could kind of anticipate that they were going to ask those same questions, so I was prepared. I was hearing that there's no protesting in this amateur boxing anymore. No, that rule also changed for the better of boxing. There's no protest, but the supervisor can still intervene if there's a situation that he feels, let's say that a referee did something that was totally contrary to the rules of boxing, then he can hold a meeting and review the videos, and if it requires to overturn the decision, then that can be done. So the supervisor is a very important person there at the fight. Important, yes, very important person. He must be very alert on what's going on and see the actions of the referee. Correct. Botayo ko si boke hisa bu nível de boxeo, ok? E boxeo mister by hand in hand ku e referee. Of se tem problema com o oficial, o referee, judges, se não está swak, também buta com bo potential boxers, não está bem fadi, não está bem lagi weka, não está bem sali para o deporte, para sobra, nota erlo para pessoa tá assim subes, anto merece peleia, anto seu oponente aí peleia. Justamente. So, que está hopi importante. O referee com o juez não está hopi importante para nosso deporte. Estou hopi contento com o desenvolvimento, com o hecho que o Mr. Silva está decidindo que não ajuda-nos na rua. Que dia tem a next peleia para não subir em trove? Zij eigenlijk, depois da reunião que me disse, sinto como coach não, was sobre a mim por pone fecha, me por hanya vergunning turcos. Pero se me não tem atleta, me não correto. Dus eigenlijk zei het algo com a mim mestre vai vir me coach. Okay, referee não mestre chance para practice, dus laga não bando não muito não chance assim, não tem hope experiência, pero toch laga não subir ring. Sobre o pueblo de Aruba também que é wak na boxeo back.